Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف ودرجة عالية رفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Qudus rahimakumullah. Kami sampaikan malam dari pengurus Amir Masjid Al-Qudus kepada para jamaah pada hari Jumat Kliwon tanggal 23 Februari 2024 Masjid bertepatan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah sebagai berikut. Maklumat yang pertama dari pengurus Jamaah Khidmah Kabupaten Demak, Panitia Haul Akbar Demak 2024. Dimohon atas kehadiran dalam rangka majelis zikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar Demak 1445 Hijriah bertepatan 2024 Masehi. Insyaallah besok pada hari Ahad tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah atau tanggal 25 Februari 2024 Masehi pukul jam 7 WIB sampai selesai tempat di alun-alun
Masjid Agung Demak. Panitia Jalan Kabupaten Demak atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya dimohon untuk merapikan sofa atau barisan masing-masing agar duduk sedang rapat. Belah kanan kiri sofa yang masih kosong segera diisi untuk kesempurnaan sholat jamaah bersama, dan bagi para jamaah yang sebelumnya tak beramal supaya bisa menjalankan salat istafet ke arah selatan sampai selesai. Selanjutnya bagi jamaah yang mulai bangun sudah dimatikan atau tidak diaktifkan. Pada waktu berikut jamaah haram berbicara. Selanjutnya sebagai imam sholat Jumat adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Ismail Famil Al-Hafid Khatib Al-Mukarram Pentanggil Haji Nur Halim LCMC Maidin Ustaz Nur Qasim. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة
حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خص شعبان بتشعيب الخيرات والإحسان وعظم حرمته على سائر الشهور بليلة نصفه العظيمة الشان. نحمده سبحانه فهو أهل الحمد القائل وإن من شيء إلا يسبح بحمده أي من جماد وحيوان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترجح الميزان وتوصل إلى نعيم الجنان. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نسخ برسالته الأديان، نبي بشرت به الناس والجان وخصه الله بالقرآن ونصره الله بالرعد على مسيرة شهر من الزمان. نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان. نبي من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. اتقوا الله وأطيعوه وعذبوا أمره ولا تنسوه. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Takwa adalah mengarah dari segala bentuk ketaatan kita kepada Rabbul Izzati Allah Azza wa Jalla. Takwa merupakan sebaik-baik bekal untuk perjalanan panjang dalam kehidupan yang tiada berakhir, yaitu kehidupan hakiki di akhirat nanti. Oleh karena itu, di hari Jumat mulia ini yang bertabur dengan berkah, bergelimang dengan rahmat dan maghfirah Allah, marilah kita jaga dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Hal ini sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim pada putranya yang terangkum dalam kitab Hasyiatus Sawi ala Tafsiril Jalalain juz 4. Ya bunayya, inna dunya bahrun 'amiq wa qad ghariqa fihi nasun katsir faj'al safinataka fiha taqwallah wa hashmuha al-iman biha wa syira'uha at-tawakkul 'ala Allah la'allaka tanju.
Artinya, wahai anakku, sesungguhnya dunia ini ibarat lautan yang amat dalam. Telah banyak manusia tenggelam di dalamnya. Jadikanlah perahu di dunia ini takwa kepada Allah, dan muatannya adalah iman, serta layaknya adalah tawakal kepada Allah. Semoga engkau termasuk orang yang selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah yang tiada bertepi patut kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang hingga tak terbilang. Karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya di hari ini kita masih dapat menghirup udara segar, diberikan umur yang panjang untuk menikmati indahnya bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriah. Pada bulan ini terjadi peristiwa-peristiwa penting bersejarah. Di antaranya turunnya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144 yang menerangkan perpindahan qiblah kaum muslimin dari Baitul Maqdis yang berada di Palestina ke Ka'bah Al-Musharrafah yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sesungguhnya kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Saat menafsirkan ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan kiblat pada bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Peristiwa terpecahnya bulan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjadi pada bulan ini. Al-Habib Abu Bakar Al-Adani dalam kitabnya An-Nafahat Ar-Rabbaniyah fi Khasa'is Sya'baniyah menjelaskan bahwa mukjizat terpecahnya bulan terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban. Begitu pula kewajiban menjalankan puasa Ramadan juga turun di bulan Sya'ban yang berkah ini. Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidupnya, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kitab Madza fi Sya'ban karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki disebutkan bahwa bulan Sya'ban disebut juga bulan bersolawat kepada Nabi karena perintah solawat juga turun di bulan ini. Peristiwa penting ini telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sya'ban berakar kata dari bahasa Arab syi'ab yang berarti jalan setapak menuju puncak. Artinya, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya untuk menapaki dan menjelajahi keimanannya sebagai persiapan menghadapi puncak tertinggi yaitu bulan suci Ramadan. Meniti perjalanan menuju puncak bukanlah hal yang mudah. Minimal memerlukan persiapan-persiapan yang terkadang sangat melelahkan dan menguras energi. Ingatlah
pekerjaan mendaki gunung yang mengharuskan berbagai macam pelatihan. Begitu pula meniti puncak di bulan Sya'ban, tentunya pendakian ini mengharuskan kesungguhan hati dan niat yang suci, karena mendaki adalah usaha menuju yang lebih tinggi yang harus dilalui dengan sedikit susah payah, dan kepayahan itu akan terasa ketika kita memilih berpuasa dan beramal ibadah yang lainnya di bulan Sya'ban sebagai bentuk pendakian menuju puncak tertinggi bulan suci Ramadan. Wa qala al-ulama Rajabun syahrul istighfar wa Sya'ban syahrus salati 'ala an-nabiy al-mukhtar sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa Ramadhanu syahrul Qur'an. Para ulama berkata Rajab adalah bulan istighfar atau memohon ampunan, Sya'ban adalah bulan bersalawat atas Nabi, dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan yang mempunyai beberapa keistimewaan. Masih dalam kitab Mada fi Sya'ban, Abu Ya'said Muhammad Ali Al-Maliki menjelaskan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan mulia, karena melakukan taubat di bulan Sya'ban akan dianggap sebagai keberuntungan yang sangat besar. Sementara meningkatkan ketaatan di bulan Sya'ban diserupakan dengan berdagang yang mendapatkan keberuntungan yang melimpah. Fa inna syahra Sya'ban min al-ashhuril karimah wal mawasimil 'azimah wa huwa syahrun barakatuhu mashhurah wa khairatuhu mawfurah wat taubatu fihi min a'zamil ghana'imis salihah wa ta'atu fihi min akbaril matajir rabihah. Sesungguhnya bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia dan musim yang agung. Ia merupakan bulan yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Perbuatan taubat di bulan ini adalah suatu keberuntungan yang besar. Meningkatkan ketaatan kepada Allah pada bulan ini adalah bagaikan berdagang yang mendapatkan laba yang berlimpah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, para hamba yang rajin beribadah di bulan Sya'ban akan diberikan keberuntungan kelak di bulan Ramadan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Man 'awwada nafsahu fihi bil ijtihad faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Barang siapa yang membiasakan diri rajin beribadah di bulan Sya'ban, maka ia akan mendapatkan keberuntungan kelak di bulan Ramadan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dianjurkannya umat Islam untuk senantiasa bertaubat dan meningkatkan amal ibadah di bulan Sya'ban. Tiada lain karena di bulan tersebut segala amal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Dan bulan Sya'ban segala bentuk perbuatan manusia diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, bulan Sya'ban ini juga harus kita manfaatkan untuk introspeksi diri terhadap amal-amal yang telah kita lakukan dalam setahun ini. Terutama apakah kita masih punya hutang puasa di bulan Ramadan yang lalu. Jika masih ada tanggungan puasa, maka segera selesaikanlah di bulan Sya'ban ini sebelum datang Ramadan lagi. Sebagaimana yang dialami oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dari Abu Salamah yang mendengar bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Kana yakunu 'alayya as-shawm min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban." Aku dahulu punya kewajiban puasa. Aku tidak bisa membayar hutang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Karena menurut kalangan ulama Syafi'iyah,
Jika seseorang masih memiliki hutang puasa Ramadan hingga datang Ramadan lagi, maka selain mengqadha, ia wajib membayar kafarah sebesar 1 mud atau 7 ons beras yang harus diberikan kepada fuqara masakin sejumlah hari puasa yang belum ia qadha. Oleh karena itu, sebelum datang Ramadan lagi, marilah kita ingat-ingat apakah kita masih punya hutang puasa pada Ramadan yang lalu atau tidak. Jika masih, bersegeralah untuk mengqadhanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penghujung khutbah ini, marilah di waktu yang istimewa ini, di hari Jumat, di bulan Sya'ban yang penuh fadilah ini, kita mendaki bersama dengan menjalankan berbagai amalan-amalan saleh. Mohon istighfar kepada Allah, melatih diri berpuasa sunnah, memperbanyak bacaan sholawat, menggiatkan diri membaca Al-Quran, membiasakan diri sholat malam, mendawamkan jamaah dan bersedekah, serta amalan-amalan saleh yang lainnya. Terutama di malam yang sangat mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban. Atha ibn Yasar mengatakan, "Ma min lailatin ba'da lailatul qadr afdal min lailatin nisfi min Sya'ban." Tidak ada malam yang lebih mulia setelah Lailatul Qadar melebihi kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah juga disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yawmaha." Ketika telah datang malam nisfu Sya'ban, maka beribadahlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Dengan membiasakan amalan-amalan ibadah di bulan ini, kita berharap mampu menapaki puncak bulan suci Ramadan dengan ringan dan mudah, serta dapat mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amalan-amalan saleh yang sudah terbiasa sejak bulan Sya'ban. Dan semoga amal soleh itu continue dan terus berlanjut hingga ajal menjemput kita dalam kondisi bibir kita tersenyum karena zikir kalimat thayyibah yang merupakan tanda husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وحمد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على جميع أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد،
وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صوموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير